Dengê gel, dengê Kurdistanê ye. جناب دانشجویان رادیو دنگ گل دم باش ایرو 26 قانون 2024 پنجشنبه لبروکسل ساعت 10 لآمده 12 گزارنیشه منوچه اندنا و روجده پیشکش بکن دم آزادی ربر آپویه رهبر پیاده کوبانه ام خودی و هزینکو دکارن یند دست خود بپاریزن رهبر پارتیا یکیتی دموکراتیک پیاده کوبانه بکر هجی ایسا گشدان انداوی کوبانه وریشن دولت ترک نرخاندن بکر هجی ایسا آنی زمان کو ترکیه به هزار ناتوی ایریشی هرمین رهبری خسردکه او گود ترکیه بوان ایریشان دخوازه ده سال پیشته کردان به ستاتو و به دستکفتی بهیله لیم تیرا خواه به هزن کو ام تشتنده دست خود بپاریزن بر روزانه لبنده و تشرین و قره غوزاقه برخودانک مزن تیمشاندن دولت داگر کر به امورین هری داویین تکنولوژیک ایریشی هزن مدکن هزن ما بچک فردی یند دست خود برخودانک مزن دمشینن گل کوبانیشی لکلکا برخود ایرانه ام به شروانین خو باورن اف هزا برخودانه و حتی داوی گل خو بپاریزه بکر هجی ایسا داوی دیار کرد که اول دیش ایرشان پاراستن خو بدومینن اوها بداوی کرد سرکفتنامه و سرکفتنا گل کرد به ین که ایرول دیشی ما شردکن جبو پیشروش و جیانا گل کرد تو پلانین وان نینن برخودان آل سر سینور ده روژا 13 اندجی ده دومه بردف که مجلس شارداریا الهیه دم پارتی بشیر بیلیر و پارلمانتر دم پارتی مردین بریتان گونش آلتن ده چلاکی نوبت یال سر سینور قاموش لویده آخفی نوگوتن چه ده ببلابه به ده داوی محتشم روژا 13 جیدی سال سر سینور قاموشو لسر ناوی باجار علی هجی نها حوالی بشیر بیلیر بشتاغن اوانو براستی وکا کو تیزانینه اگر کو ایرو گلی کرد جبانا خاطره آبا خوا آخا خوا ولات خوا تکوشیم بکه و هنک جرابن بی تشتیجر نقنج ببینه زیده ببینه هلبت به گلی کرد برخوا بده برخودان جیانه امو گلن مینکی روجبانا پشکریا روجاوا جه الیه هاتنه جمردین هاتنه دایکن اشتی و توایی گله خواه گله ما امبرزداری سلاف دکن و بخیر هاتنه سر چاور هاتنه نیزی دو هفته ام لورن نوبت دگرن گلک جارم ما بحث کر ام لور چما نوبت دگرن ترکی لروجاوا دا هر کدچه بر داگرکریه ودچه ام چما ده بیجر روشا ترکی هر روز بهتر بر داگر کریه و ده چه جدا خویانیه وان هم ده بیجن ام جفر ده بیجن ام حساب نوی داگر کریه اوی جروجا با بگره گلین کلور برخود ده اوی نهیل کهون روجا با داگر بکن چافکانی روجا با داگر بکن و هر اوها ام جفر جداره کدن ده بیجن پیشی هون جوالاتی خوره مالین پرفابریک چه بکن پیشی هون ماشین کارکرین خواه زیده تر بکن روشاتر که هر گوتی چه خرابتر دبه ججنا نواله ببه صدما آشتیه هر زیده جبانا روژاوا ببه صدما آشتیه هر روز ام و ریسک چاوا مزن دبن دور ده جی سینور ده ام دشوپینین هر روز ام جی سینور ده دبینه شره ورکو یک آلی ده پارزه یک نتو ده پارزه یک زمان ده پارزه چاوا هبونا گلان دخه ریسکه جبر ویه که ام جاره کدن ده بیجن ججنا نوائله ده همو جماعتا کریستیانان ده پیروز به و هر وها ببه صدما آشتیه ببه صدما آزادیه ببه صدما جیانه که هفار
و به هفر جیان کرنه ام دبیجن بفان هستا ام دیسا سلاوین خواه پیام خوی پشگیریه جروجاوار دبیجن ام نوبت خواه ام برخودان خواه ام سکنا خواه هر روش خورتر بکن و ام لور بند بیجم تکوشینا و هر هفه لطارتوسê 17 kes hatin kuştin. Li gorî Wezareta Karê Hundir a hikûmeta demkî ya Sûriyê li gundewarên Tartûsê 14 endamên wê di kemîneke leşkerên rejîma Berê de hatin kuştin. Navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê sor jî diyar kir ku li Tartûsê piştî ku hêzên evlayî hewildan efserekî Berê yê rejîma Beşer Esed bigirin şer derket û di encamê de 17 kes hatin kuştin. Li gorî sorê li devera xirbê mezeyê dema bersiva hewildana dagirkirina efserekî Berê û serokê dadgeha meydanî û berpirsekî sûcên li girtîgeha Sêdnayê kirin şer derketiye. Turhalî Rojava ji bo gelê Kurd firsendeke dîrokî ye. Serokê giştiyê tevgera alimên İslamî û Kurdistanî ya Hemdem û Nûjen Hafiz Ahmed Turhalî têkildarê Yekîtiya Kurdan axivî. Turhalî bi bîr xist ku gelê Kurd 100 salî bê nasname û bê statû hate hiştin û got tu carî serî li ber dijmin netewandin. Mirin işkence li wan hate kirin lêbelê serî li ber dijmin netewandin. Îro jî rewşa li Rojava derketiye holê berpirsiyariyê dide me ku em li ber xwe bidin û li ser şopa bi 100,000 şehîdan bimeşin. Turhalî diyar kir ku eger gelê Kurd stratejiyeke neteweyî ava nekin wê destkeftiyên wan bikeve nava rîskê û got îro li çar perçeyan zilm li gelê me tê kirin tê qetilkirin. Li başûr heta astekê me azadî bi dest xist. Lêbelê li dora vê azadiyê me nekarî yekitiyê pêk bînin. Rojava ji bo vê firsendeke dîrokî ye, divê em vê firsendê ticarî nedîtî ve neyên. Turhalîyanî ziman ku gelê Kurd li Rojava bi berdeleke mezin û berxwedanê destkeftiyeke mezin afirandiye û got îro li Rojava ji bo gelê Kurd firsendeke dîrokî afiriye û divê ev firsend bê bikar anîn. Ev yek weke milletê Kurd berpirsiyariya me hemûyan e. Eger hêza me ji hev belav bibe, eger em nekaribin yektiya xwe ava bikin, ev firsenda li pêşiya me wê bibe rîskeke mezin. Oldar, rewşenbîr, welatparêz, mirovên xwedî wîjdan divê dema krîtîk de wezîfeyên xwe bicih bînin û ji bo yekitiyê bi berpirsiyarî tev bigerin. Kenekê li Hewlêrê bi du partiyan re hevdîtin kir. Şandaya Kenekê dibin serokatiya hevseroka giştiya Kenekê Zeynep Murat de doh li Hewlêrê bi hin partiyên siyasî re hevdîtin kirin. Şandaya Kenekê pêşî çû serdana bizûtnewek demokratîk. Di serdanê de jaliyê sekreterê giştiyê partiyê Hewrê Mam Xidir û endamê mekteba siyasî ve hat pêşwazî kirin. Di hevdîtinê de li ser giringiya piştgiriya Rojavayê Kurdistanê û Yekîtiya Neteweyî hate sekinandin. Şandaya Kenekê pişta çû serdana Partiya Komünîsta Kurdistanê. Li vir jî ji aliyê endamên mekteba siyasî Hindirîr Ehmed, Berîvan Amedî û Nebez Mustafa hatin pêşwazî kirin. Di hevdîtinê de rewşa siyasîya Rojava Rojhilata Navîn geşedarên li Sûriyê rewşa Rojavayê Kurdistanê û metirsiyên li ser gelê Kurd hat nîqaş kirin. Her du aliyan diyar kirin ku pêwîst e mafê Kurdên Rojavayê Kurdistanê di Sûriyeya nû de were misoger kirin. Têkilî û hevdîtinên şandaya Kenekê yên li Hewlêrê dewam dikin. Serokê Pena Navneteweyî ji bo rastiyê binixwînin êrişê dibin ser rojnamevanan. Serokê Pena Navneteweyî Burhan Sönmez têkildarî êrişên dewleta Tirkiyê li ser gelê Rojava û xetilkirina rojnamevanan ji ana fêraxifê û got Sönmez dibêje Kurd mavê xwe yên demokratîk dixwazin û balê dikişîne servanxalan. Cihan Bilgin û Nazim Daştan li pey şopandina bûyeran û amedekirina nûçeyan bûn û hatin şehîd kirin. Ev êriş rasterast çapemeniya azad dike armanc.
جالیدن و ایریشا به سروبر ین لسر جواقا کردن لروژاوا هنه. تیزانین که دشر ده بریا هر تشتی راستی تکشتن. جبو و دولت ترک روزنامه فراندکه آرمانج. دوی جواقا نابنتوی سازین مافن مروفان او حقوقی لهمبریوان بیندگ نمینن. کرد داخوازا مافی خواهین دموکراتیک دکن. دخوازن لشر بشارو جاخوا خودی گوتن بن. پنان نابنتوی جبرویه که لزیده 40 ولاتی به هزار اندام خواه تکوشینه دکه. هجمارا روزنامه‌وانان لفلسطین و کردستان هاتن کشتن جه هجمارا گشتی یا روزنامه‌وانان لتواهی جیان هاتن کشتن زیاده ترین. ام هول دادن سازی نتوین یک بوی و یکتی اوروپا بخنا والف و تفگره. دوی ده پرسکریکن روزنامه‌وان و آزادی چاپمنی ده گاوین جدی بیناویتن. گدارین هجان و چین مبداوی بون تن باش. غلام صادق دریه چیه وکر جه اصل خوشی قد شرم نکر گود از بنی ولاتیت ده و شفه ده بخوی